Egunon, kaixo guztioi, datorren irailaren 16an, 57 Euskal Herritarren aurkako makroepaiketa hasiko da Audientzia Nazionalean. Orotara, 301 urteko espetxe zigorra batzen dute auziperotu guztien artean. Egotzen zaien delitua, Euskal preso eta exiliatuen eskubideen alde publikoki lan egitea da. Entre estas 47 personas se encuentra nuestro vecino Óscar Sánchez, al que se le solicita una pena de 13 años y medio de cárcel por haber participado en el movimiento social Herrira. Hemen batu eta gaurkoan plaza hau bete dugunok auzokideak, eragile sozialetako zein kuadrietako kideak, auzoko tabernari eta komertzianteak gara. Eta hona etorri gara, Oskarri eta berarekin batera epaituak izango diren beste 56 herritarrei gure elkartasuna eta animoak bidaltzeko. Jakin badakigulako datozen hilabeteak ez direla errazak izango beraientzat. También nos hemos juntado para denunciar un juicio que de una forma u otra afecta al conjunto de la ciudadanía. Nos preocupa seriamente el uso extensivo de las imputaciones de terrorismo, cuyo único objetivo es criminalizar la protesta y las legítimas reivindicaciones sociales. Zoritxarrez, asko dira beraien jarduera politikoagatik espetxeratuak izan diren Euskal Herritarrak. Indarrez itxi diren komunikabideak eta bar luze bat. Hau guztia, ustezko terrorismoaren izenean. Eta horrela iritsi gara gaur egunera, tuit bakar bat edo taberna batean eman daitekeen borroka arrazoi nahikoa direla espetxeratua izateko. Errealitate honen aurrean ezin gaitezke beste aldera begira geratu. Creemos que es tiempo de mirar al futuro. Nuestro pueblo mira las soluciones. Quiere ir hacia adelante y no está dispuesto a aceptar situaciones que nos hagan retroceder. Es por ello que nos sumamos al manifiesto Irtenbidera, liberar el futuro, presentado por 150 personalidades de la sociedad vasca y que en poco más de una semana ya ha recibido más de 7.000 adhesiones. El compromiso de los aquí presentes es aportar nuestro granito de arena en la construcción de un futuro donde se respeten los derechos de todas las personas, sin persecuciones ideológicas y basado en la justicia. Palestinar ezaera batek dio irteerarik onenak beti irteerarik gabeko kaleetan aurkitzen direla. Espero dugu epaiketa hau giza eskubideen galeran sakontzeko beste tresna bat ez izatea. Eta horren ordez, gaindituta izan behar duen gatazka politikoaren irtenbidean laguntzea. Azken hau baita gure konpromisoa, eta horretan arituko gara datozen hilabeteetan. Egun honetan ere, makroepaiketa hau salatzeko irailaren 14an Bilbon antolatuta dagoen manifestaziora, joatera eta gure auzoan burutuko diren ekimenetan parte hartzera animatzen zaituztegu. Eskerrik asko. Oskar herrian nahi dugulako. 57ak herrian nahi ditugulako. Elkartasuna. Elkartasunari.